Fefe lava te whaatala whātu ilo tātou tunuu, ai o se whaopoponga o tātou telefon mai Samoa. O le amtanga le vea so nei na whaatau te eise sau ninga le whale Samoa University au I papa ngala ngala, e aloa ia ele polo keti na whaatu peina mai le malo au whaatasi, ma le whaalapa tonga me le tu e saute le malo intia, Mole University au Samoa, e se polo keti no lato whaatu peina, o se whalitusi le whaongai nai upenga ta whaelangi, watu ui na iei le malama lama ma whaamtalanga o mai whaata tau ia Samoa, e fsosoan iei le malama lama o whanaua onga mule ngata o Samoa nei, e whape na foiso e su enga male sila fia laulangi e whaata tau inisi o whaamtalanga alua ia, mai le atunu o Samoa. Whai loe lei kumsina o le malo intia I Samoa, wa Tala fea ngaile nei fuafuanga, male tūlanga ua iei le laulangi le whaamai o COVID-19, ma ua whaafai fia I upenga ta whaelangi o na sa I lia whaamtalanga e whaata tau ia Samoa. E whapea fo I le whina ngalo le fionga le ministawa o ngā tālonga maanga nuu, na ia langolangoina ma ia whaaftaia I lanto na whaatau teia le nei fuafuanga, ai maise o paanga na visoasua ni mai le University Fafo, lea ua mawhai ei o na whaatau nuu. Sau no le fionga se ula Ioane toa au, wa tele se visoasua ni moalo ma whanau, e au tō vaatu li University le atu nuu, e a lanto su enga whaale awa onga. E le urua I whontanga le parlemene mole nei tau sanga lua whelua se fulmale lua le aso le anafi, na mua I wha ailoa ai le whongfitalai o le mota, le fionga papali I te eo ma se pau, wa ia tau li maina mo le parlemene, mai o se tasi leo ngā luenga I te tau wana toi ngā lulua I ai, mo le wha le leia, o lea ngā luenga na wha alia le fionga e papali I, o le toi ngā lulua lo le parlemene e toi teu le tulafono whanua masuafa lua whelua se fulu, o le tulafono whaamsinongo soli ngā tulafono lua whelua se fulu, o le whaavai o Samoa lua whelua se fulu, o pili e tolu na mua I pāsia I le parlemene, lea sa toi tu I nātu le ofisa le loia sili lantou te toi vaava ai iai, ma mawai e iei le SSN o le pili na pāsia ma whaatala noine te tono le parlemene, ma le kopi na tu I nātu lea mamalo le malo na te sainia ina. O mea moni, ua fse tai kopi na whaatino ai lea ngai o inga, ma kopi moni o ia tu la fono na tu ina I ai le marienga ale ao le malo. Ua whamaunia fo I le SS o kopi o tu la fono, o lo whaatau atu le tunu, ma le kopi o ilunga o le upenga ta whailangi al parlemene, whapea le kopi o lo whaonga ina e le ofisa o le loia sili. O le polenga le no foa, o na ono afa ina ai whaatau tainga o ngā ruenga al whamsinonga. Ai whapea fo I le nofo sila fia le tunu lau tele. O se mta upu as whawhita au le patino lava le parlemene lona toi popo wina. Na al parlemene fo I e mawhai na ia toi whaamautu, ma whaatu langa, mo le sanga tonu ai, o le whaatau tainga o le pitola au al whamsinonga, mo le aimi o tonu, ma le whaamaoni o whaai unga I mta upu le tunu, o lo whaatu ai atu le whamsinonga. Le fionga le whongfitalai o le mota, papa li I o ta euma se pao. O le so, e toi whaaua wenga le parlemene, e le tu lai afau le iwa. Wa whamaunia mai al sui komisena o mtanga wenga o leo awa pa aulungu I tēnu Filippo, le whaamalolo le tu mawe o se tasi o tamaita I ta ai lua al mtanga wenga, e mōli angolo na whiolo ni reporti wha leo, mo I lanto na talo sanga I ngā luenga whaamai teimi. Whaamaunia mai a wapa au, o lo tā fia le whaeloina o le swafa o le tamaita I leo, ai wā fia ia tua ingo saini whaamalose, o le saini a se tasi o sui komisino leo I le isi fo I mata opo. O le masina fau, wa tā tia toe vāna awai lana mata opo I lumo le whamasinonga. Au lei amatina le fono au al whaitu la fono maana ngā ruenga le aso ana nafi, na mala au se tu lai wha alualo mo se minute, a sui uman au wai le fontanga, e toi tō mana toi se tasio sui o le parlemene sa a vema sui su fono le mauta fono, watu ua le malo, o le fionga va ai ma fasolia papo va ai, o lo tu malo I New Zealand, I le aso se fulmalfito Januari, o le fionga va ai papo, o le alo le whaasino I le sa a vempale mi o Samoa, le fionga va ai kolone.
Na ulu fale va ai papu ile pale mene ile tausanga ya feiva se lau iwa se fulmiliono, se io antu ile a feiva se lau iwa se fulmale valu. O le sui se fono mai litu malo fa ala alfanga o fale a lupo, na avea ma minista o fa amsinonga i lalo o le whainga malo le JPP. Ai mai le a feiva se lau iwa se fulmale valu ile lua fe maletasi, na tofia ai o le minista o fa atoanga ma whainga whaiva. Na whaase ese ma le vaenga whaupo whai le JPP le whiunga wā ai, ma avea mataitai o le vaenga whaupo whai le tautua Samoa. Ai le lava whontanga, na whonga loa ia i nai foi, le tuk malo se tasi foi o suisai le pāle mene, le whiunga tampasa tele mauteni e sera, le na tuk malo i le aso valua te se malua whelua se fumaltasi. Na avea o ia masui whai pule le tuk malo vaisi ngano numero mua, e lalo le taita inga le vaenga whaupu whai pui ia te tau tangata le JPP. O tanto tala whauia mai Samoa mole nei whaiaso, manuia le tanto tunu i tiute ma whaivole a whenga iai, whasoi foia.